Skupnostna sončna elektrarna v Križevcih je prvi primer vlaganja krajanov v obnovljive vire energije na Hrvaškem. Je plod sodelovanja občine Križevci, tehnološkega parka, ki je v lasti občine, in zelene energetske zadruge. Projekt kaže, da so občine in njihovi prebivalci pomembno gonilo prehoda v nizkoogljično družbo. Znači, core business zelene energetske zadruge je građanska energija i želimo da građani postanu aktivni sudionici tranzicije ka niskougljičnom gospodarstvu i da se stvori jedna demokratizacija energetskog sektora. Sončno elektrarno so v Križevcih postavili na streho tamkajšnjega tehnološkega parka. Naložbe pa niso financirali s pomočjo subvencij, evropskih sredstev ali posojila na banki. Denar so z mikroposojili zagotovili kar prebivalci sami. Posojila se bodo iz prihrankov pri nabavljeni električni energiji vlagateljem povrnila v 10 letih 4,5% obrestno mero. Grad Križevci je osigurao sam prostor, odnosno krov na kojem je instalirana, plus financijsku i administrativnu pomoć pri provedbi kampanje grupnog financiranja. Odaziv je po mom mišljenju nadišao moja očekivanja jer smo već u 3. danu puštanja kampanje online imali prikupljena, to jest iskazan interes za cjelokupan iznos koji smo tražili od građana za investiciju. Pri tovrstnih projektih je pomembna tudi podpora občine. Grad Križevci ima jasne smjernice za srednji i dugi rok kako želi postati energetski što neovisniji grad, usmjerenost prema obnovljivim izvorima energije. Smatramo da je ovo prvi značajni korak upravo u tom smjeru. Zadružni energetski projekti temeljijo na odnosih zaupanja, podpore in konsenza. Odločanje o projektu je izvedeno na participatorni način. Uključivanje građana u projekte obnovljivih izvora energije pretvara projekte koji nisu prihvaćeni od strane lokalne zajednice u projekte gdje ti isti građani osjete da je to njihov projekt, da imaju itekako koristi od tog projekta i da mogu aktivno sudjelovati u njemu.